kodwa embangela ukuthi ngibe lapha kunelizwe ebengilivulile likuJeremiah 18 likhuluma ngobumba. Uthi izwi lafika kuJeremiah livela kuJehova lithi suka wehlele endlini yobumba. Ngikuzwise khona amazwi ami ngehlele endlini yobumba. Bheka wasebenza umsebenzi wakhe esondweni lokubumba, kepha isitsha asenza ngobumba sonakala esandleni sombumbi. Wabuya wenza esinye isitsha kuhle emehlweni ombumbi ukuba senze. Ngithe mangifunda lelizwi kaNgcwele bekuyizona ngafikelwa yinto ethi cha, kunaleli ndlu yombumbi kufanele ngehlele kuyo ukuze ngikhonjiswe isitsha esenziwe ngobumba. Lana khulunywa ke ngesitsha nje. uNkulunkulu uveza ukuthi mekwehlela ngezansi uthi mina ndlu yakwaIsrayeli ninjengalesitsha kuba uma nihlephukile ngiyakhona ukuphinde futhi nakhe kabusha. Ngathi mengehla ngithema ngicabanga ngathi Nkosi uthini ngalelizwi. Wayesethi hamba ngihleli ngizibuza nje ngisemsebenzini ebusuku ukuthi ngihamba ngiyaphi, ngiyagezela emsebenzini. Angizange ngigezela emsebenzini ukuthi ngihamba ngiyaphi, ngiyagibela nje nandarenki ngisendleleni angizazi ukuthi ngiyaphi nje ngisendleleni. Ngithe mangifika eDube village mangingena la ku Google Map ngibheka ngithi church eNanda ya-appear nayo i-Crossroad Bible Church yavela. Uma ivela ngaqala ngafona ngaphinde ngayiphinda obaba ngase ngithi Nkosi nakho-ke la ngithume khona. So bangcwele ngize la angimenywanga umuntu kodwa umoya ongcwele.